Have you ever looked in the mirror and seen only a ruin? A place where trauma came through and turned your sense of self into rubble. Take a deep breath with me and let's step into this safe space together. Today we are gauging the damage, not to dwell in it, but to finally clear the site and lay golden, new foundations upon the ruins of internalized trauma. In this transmission, we are bringing the high frequency vibrations of light language and the gentle healing energy of Reiki to every single shard of your being. I am calling in Archangel Raphael, Muriel, and Jophiel to wrap your shell in pure light and compassion. We are clearing away the belief that you are responsible for the damage done to you. Ononkorokostartalaka, onkohulda anana astihi. Dikolo ostikarakan, dikolo ostikarakan nachtig te darta, lanarteertas dartas tikaraka, danarta astikaraka nuchteerta, onos darteertas tikaraka onorto ostiigta, dan nonkolokos darteerta, dan nonkolokos dorto ostiigta na ank achalaka, dan nankalakas darteertas tikarakan seegta. Dorto ostarta nunkoloko uzianarteertas tikaraka. Lunkorokos tihe. Lunkorokos dorta da achan. Lunkorokos dortas tikaraka. Lunkorokos darteertas tikaraka nankalokos dorto undurti. Donorteertas dartas tikaraka. Anarteerta. 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 We are holding space for that harsh inner voice, the ghost in your runes that keeps echoing shame, whispering that you are unstable, unsafe, or unworthy of repair. It's time to heal that echo. Onoroko, onorota astierta, nonorte igalda aganunk ostig, dierteertas ta galakarakana teertas tikach, dierteertos ta agan, dierteerta nankalakastig te da alokos. Lachtarakasti karakanan kalakarakus torto ondiorti lina nartachta. Lacharakas tartiertas ti karakalik alostika. Dik alasta. Dik handartas ti karaka dikanung kurukus da halaka. Rikalo osti hichte do unundo urukus do norto osti kuruko. Do nunkolo kurukus da halda ahandichte. Ninkala kastartastikach, ninkala astiko onongo, li ihartastachta, di inundo urukos dorto, do ohundo urukoch, diertastarta. Diertastarta dankolo ostichta. Nankolokos dorto ostikaraka nankalda achan li ichon dorto ostihich. Anarteertas darta. Anarteertas darta lokostikaraka. Rikarakas. Dirta. Dirta. Don sierta. Let's bring healing to the loneliness of living inside these broken walls.
for all the times you felt like a vagrant in your own life. A walking memory of what used to be. Feeling unsafe, ungrounded, and abandoned. No nos tartietas tartalaka. No nos tartietas tartalaka rokos tortuchtichta. Di kanartietas tarta. Di kanartietas ta holokostie. Di kalakarakunartierta. La hartos tartietas di karakanang kah. La harta asti karakanung kulukorokosti de diurtiertas neurtierta nan kalakas dorto osti. Dortos tiertas tarta. Dorto ostika achansi. Dorto ostika achanang acha. Li ikorokos tartierta. Li ikorokos tartierta. Koroko norteertas di karaka. Anarteertas da halakas di karaka. Anarta astirtierta. Onorteertas de. Onorteertas tarta. Together we are gently repairing the collapsed foundation of trust and meaning. Dichtalakas di karakan ortiortos dichta. Dichtalakas tarta nankalakorokon ortiertas dichta da anansi. Do orokos tortierta, do orokos torto osti karaka. Do orokos torto ostika anan. Lika la astichta. Dikalakan ortiorto. Likana tietas dachtalokos dichta da ara anunkuloko ronko rokos tartiertas de. Onartiertas tartas di karaka. Onartas tartas di kanank achta. Di kolokon ortiertas dichta. Di kolokon ortiertas tartas di kanank achtartos di korokon noch dichta. Onortierta. Onortierta. For those moments when you feel frozen in time, trapped at the scene of a trauma, unable to move past the wreckage, we are clearing that. We are releasing the need to live without a roof. Releasing the feeling that the trauma is still happening. We are healing the urge to continue the self-destruction, the neglect and the damage to the runes you inhabit. Onurtas tartiertas da halaka. Donorukos tartiertas di hekte de achan. Neertiertas da halakas di karakadiertierto uchtorto ostiechta. Onartas di karaka. Onartas da halakas di karakanankalo ostiechta do orokos. Do ogon siachal. Do ogon siachal da arkach. Diananartiertas diechta. Tiertas da halakos di koroko nortierta da anankach. Diortiertas tartas di karaka. Tiertas da halakas di karaka noch diorto. Anartas di karaka, anartas tartos di karaka nank alichta. Do onunko hulokos di karaka. Do onunko hulokos tartiertas di kanank anastierta. Doorteertas tartas di karaka. Doorteertas da halaka nunkorokos. Lunkoros tearta. Lunkorokos da. Onos da halaka.
Onosdal dirtas da halda anunkuluku, runkulu ustigte da anan. Dartig darakasti. Dartirtas da haldo ununnarti, dikulu ustikurkunuhtirta. Onkorokos dartirta. Onkorokos dartirta. Ankaraka. We are reaching back to heal the intergenerational echo, the trauma inherited from your parents, the runes passed down through neglect or abuse. Dan kalakarokus dartirtas dirta. Dan kalakastar tirtas darta anumkulukurukus. Dikolokono tirtas dirta. Dikolo ustikarakanar tirta. Dikolokorokos dartirta. Dikolokorokono tirtas dirta. Dana tirtas darta la achan. Lana tirtas dartas dikarkalakachto urtus tirta. Onko holokos dartirta. Onko holda arachan. Onko lo ustirtirta talo unirtichte. Dandas dartirta. Dandas dartirtas dikaraka. Onko holokoste. Ankaraka. 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 And finally, we bring a loving, clearing light to your relationships, ending the cycle of rebuilding on top of shattered foundations, healing the fear that makes you believe trust is unsafe, and stopping the addiction to the chaos of a rubble. You are not a broken rune. You are a sacred site worthy of restoration. Onno starta, onno allu urukunuhtirta. Danartirta starta stikaraka. Danartirta starha allu urukunuhtirta. Anka halda ach. Achalu urukunuhtirta. Onurtirta startirta stikachan. Onurukus dortirta da achan dirti. Likarakaraka. Likaraka startirta. Likarakana tirta stirta. Dukurukos startirta. Dukurukos dachalaka. Du unundo urhun sirta. Donatirta starta stikaraka. Du nuru ustirta. Du nuru kosta halaka stikaraka. Dank acha. Dank alakaro us. Dirtirta stanun kulukuruk o huluku rik alanda arka startirta. Ondurto stikaraka. Onduroko stahalaka. Dagdaraka stikaraka. Dagdaraka stikaraka. Dagdaraka starto stikurukununkulukos. Deurdichte. Archangel Shamiel, thank you, and Raphael. Onkoroko startirta. Danartirtasti. 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 It is done. It is so. Thank you. If this has resonated, please be so kind to share, like, leave a comment, subscribe. You're always very welcome to check out the extensive quantum shift healings at Ko-fi.
with all my love. Francie.